Khliehtyrshi Integrated Territorial Organization West Giant Hills District hapo kejingalam usam lawan biang pulang kumu presiden haringkat kinoilam ke HITO Khliehtyrshi area kilahir jurep ban kelibnya halor kejing pynkynriah ek non tribal checkpoint na Mookyndur sya Khliehtyrshi kelam kanu kejing pen tepat pa Kaseng kalada ban bu ek dorkas na do usnam arja arpuai ban persya ajur ya ke WJHD ban IY ya ki artli ki non tribal checkpoint kawai East Giant Hills but kawai pat West Giant Hills district halor ka nong rem ban talasi ya ki kot kisla jong ki bar jella ki bawan ban kit ya ki nu ki mar hapo upur usam jong kari lum jantia ina liang yong ka HITO West Giant Hills district dilang wa ka HITO area unit yong ka Khliehtyrshi dalai nega sengi haga nega checkpoint yang ke council penpau ya ka jing siaulngo halor ke jing kenria yang ke jahat ya ka non tribal checkpoint ko penyin pantelesi ya ki kali bar jela ke badan berok sikata hamau kundur bat kensan kila penkenria ya kane Khliehtyrshi ni ne liang keseng ni siaulngo baya ki nong tre jong ka council la pen senge lut bat la thung dai ki breu jong ki reu simet klem kanu ka jing pentit dan e klem kanu kata ka notification ka kadau ban IY ya kan ni ke checkpoint sya ki reu simet ka seng ka persya jur ya ka jing IY jong ka JHC ya kan ne kherdop lum ka jana sya ki reu simet halor ka nongrim ba ka jing hiran pisa wat hadu menta ompala ban siu tang katulop jong kinong tre bat kejing aiwa ya kane kherdop sha ki riu simet dei tang ti buit santi jong katu kan ni MDC di badon hakabor tang banyo bisa banyele ya kane ke election ke bansawan lamar kane ke election kala janwan jangin yang keseng ni penpau ya kejing snolngo alor kejing sa pendam dan dia penduk jong kinong tray council bat labo dai ki breu jong kriu simen